Amalume indima ngacela nemarako wasona uyifundisa umandane washo uyibhalele umoya yana alemfana mina lokufika le ya podcast bathi ukuhlula konje kesishangane angekutsanzi lawo ungekutsanzi bafana lawo ya ungekutsanzile ukufika le sorry bafethu not to tell you ukuthi manibona ama queens of the podcast the queens of the podcast or the princesses the princesses of the podcast manibona nebangekho lana sishude not on a normal day, so they are too busy today ukuthi bangabalana, so we decided ukuthi nisifasena ama seat belt. Let's not drink before we arrive, bafethu. Let us arrive first and then drink, bafethu, so that we can be safe, bafethu. Let us avoid drinking and driving, bafethu. We better smoke and drive. Ole. Sure. Uyenza human trafficking. How? Utshontsha imoto. Hey, uningi akenzayo lo mjita lo ukolota abantu abaningi. Kolota ama-artist abaningi nawuthi umashihu lo uyamkolota na 7,000. Yeah, so bambambile uba for i-human trafficking, kidnapper nedentuzane ne-crime engathi ukutshontsha imoto. Lilo red abantu. Le iqiniso leka youngstana madoda. Le phone call le bahamba kunomuntu abayilentuzana ababa-sponsora nge-Facebook. Bakhona amarana la ekhaya siwaziyo. Oh, ngeke sibasho ngamagama. Awuyazi onirana la ekhaya ngeke sisho ngeke ngithini. Bakhona abantu abasithengisayo manje kuma WhatsApp. Sobona ima-status ukuthi na iteki le 300 na soil to soil, umlothini, ashes to ashes, umlorek. Yini umlotha ngesishangane? Lava kuxivulavula vulavula yini umlotha ngesishangane? Overseas. So he went overseas, so afika tholana nomfazi Umlungu ushile specifically at a white woman. Yeah, a white woman. So makatholana naye umfazi onabantwana abayi-3. Afika yenza abantwana abayi-2. Bye. 5.